kepho pen puthot kapangthir pon Chinthong arat ning kangsam lapen kachoro pipajir pon Kardom Birta Live Evening Birta thanbang phi sami sehenati mupi non Birta ang tonpen arjupanik tha Lakhai si keparlo duwaramla constancy dikisir bearong mekar sarthebe achor kalitang sangti dok piteron piuso kachopathia porchida hud men usu kilong popor kili rokpen chok kedam jang Green Arcade July surhini ra inkoi ra ke thoma jwa por bai thalang so medical anpon lapen usu kilong ji pang theklangsi chelangdam Lason si kisu ka chelangdam vek adim bai thalang so medical along ki ung elo pu doctor tum thansi puthok Nagang Niden Hospital along si chipon thulu Nagang Niden Hospital along ledet pen ajo por uso bang aprandam nang koklu Lason tak sia dap ka thanga porki sart hebe achor kari tang dok pitiron pisitami bangso pir thepen chi ote kang Lason si ili karbia khai sitami hakko pen phisar phusara hutpen Huni Kanti ke phuatu maphan ke isiarona teng pen ke pachik pondo ko ga joksi pinile thot sitami da Dikisir bearong maker sart hebe achor kalitang sang pidok pitiron pilapen apran ke damjoyo so phansitami mesian pen ha chomrong mi chomrong so karjong ke parab dunlong pamika jia phan pini ke champon mate ke pami pontu wo thadlang so pen Birta Live Evening ke rajikan si report nijangkar byanglong lakha ke thom Chinthong constituency ke parlo Habai intiarong along KGBV school ki pidam jia puthak Chinthong ara do an ning karong lapen ning kangsamaka choro ki pajirpon Lapen bangso kasturba Gandhi Balika Vidyalaya School dak Chinthong hawaralong nangkibi kokla kesi Mesian ang theklo lapen kaching thorawar sailo puta lamthe chipaklang ponrinti Lapen Chinthong hawaralong ason KGBV School nangkibi kok kesi ningarong memiang theklo puta ninjepon Lapen Chinthong hawaralong KGBV School nangkibi thekapot pupen Chinthong MEC crossang ho lapen KCCM Dr. Tuliram Ronghangaphan kachoro pipajirpon Lapen bangso jaimeng along RD kachipi dun Chinthong Mondal Committee Maipu Samson Rongphar VDC Chairman Longki Teron Longki Bongrung Lapen Pinpo PS Aradatumta Chitong Lunti Wothat lang sopen Birta Live Evening ke Rajipan si report Yar tungka chunghone Karmelong Autonomous Council CM Dr. Tuliram Ronghangaphan Chinthong arat kadu epen tum epen churupajolo Lapen labangso K Chinthong ni banda Francis taulang amu hinlo labangso taulang amu la Chinthong karine gelalo Chinthong son atok punyi Kasturba Gandhi Balika Vidyalaya nangwan pithek bangga kachirok tok takanang so la suppose Chinthong MEC sarab je ko bhandar tum churono tasi pinila bangso alam theglalo kinam tang ningkan betali tum lasubang matha ponbom Chinthong kapa phine pangte taulang amu kapa phine lo la bangso kapa phine ang bong pen kamatha pen lapon kapachikru thega porka aprangsi karbelong to maskon susi aman turu bek nei lapan labang sofi bangge kachirok lunto bangge local mesi abji ko kahe ban turu bek nei tapela son thasi kibang jilang apor hot labang so achalia sahem ta school KGBB wa kewan bangkala ke ki ong tung dumanga labang so non ke swalo tum kaching tho pen anwar sai dolo swalo tum tamme toglang amo ting thur nei tasla KGBB ong kapanong bangke swalo tum han tasi kibang ji ili tu mangjir marto anso se ili tu masama thasi pe thlong kan ma toglang mo ching thunun theknei baga Chinthong kang pila dak abang tipen para Chinthong kang pi la bangso ka cherli awar sai kasik sai oni pa sile tum yong dung ili tu mangjir marto ke kapaphiu la sil bini la bangso high school kawar pe thaba gele tum ke laga churuin ne la si aprang si Chinthong ara kadu wesame la bangso high school la bangso charli sai hem ke wan pithek na wan pithek la gele tum churu ek nang po tason thasi ke bang jilang por hule tum kadu ko be kiddu ke lak heme jangre penchalok labang soli tu manim animar tu ini tu mamumar tu labang so swallow tu makapin tu yo sa mangkeli tu unan pa na mangkeli tu sa medak labang so chali war style lo tu ke thoni pang tu nilo pasti pinya thipi bangke ne tu kadu we pinila pon ka tiru mina mangkeli tu Chinthong Mondal Committee penchalok VDC chairman penchalok kapre morcha kapre committee tu samini tu mangke pinya dak chitto bangke la hello ne tu pinana ningi bidulang ne kilong der jibon tu saminon bangle tu chini pini bangka central dak foundation sun le alo ke bangilang pornon hitiru bang hitiru ni bangla data kapangthir yeson si tum ning thepono ini iletum mingkarong kecebeklang thek isi iletum Chinthong number 3 Chinthong MEC constituency yang kang long iletum Chinthong long labangso high school KGBV labangso school kwan hone iletum IMC sar
local emisar avijit kro lapen itum council long caripon bom Dr. Tularang Ronghang akahai nakang hon tena job ilitum Chinthong kang long kabangso school Aki Joy high school pen kadonang ku ilitum Chinthong long keban thek adim dadak habaing ti arong long si adim pathik lo lasi ilitum Chinthong long sutame kadukawe kiduk ke boy kisung doano sumar sutame ilitum joy ke pen papo hedun long po lasi ilitum choro wek nagi ilitum Dr. Tularang Hang PM akahai phanta lapen ilitum expedit pon ilitum Chinthong long local emisar avijit kro lapen ilitum dak rong rubalong kiklem pidun Mondol Committee, Presidency Secretary Pencenglok, Office Bearer, lapen all morcha atum hanan stame itum churu nagi lasi kadugwe Chinthong long klem rapet dang rapet klem pame dam pame pen itum non son development nangke wan pitek pelonte itum nangke ning sipet pen klem duna dam duna lasi anso sesi itum development ke wan lang lapen itum development wan pe iltum make chudeng dun technique na ke wan pi pen stame iltum chudeng dun technique ni non son si iltum make chitu dun techlo plonte Pinya Birta, Lapuan Sington pon iglo, laing bomta, Birta Live.